Yo tika. Ya yo tika. Ama jai aja. Nago manti ati. Yo. Saya yo tika. Maganda. Nagaan ka bolam ya kami nagawa kapta to. Ya yo tika. Kab se kya ya tika. Umanjan ne umma ye Rabbi je to do female ne sanu ma wana go dundan tani. Yo nya tero sirra ko tayo Rabbi ka kalle wallahi billahi ake ko tayo ya tika wallahi billahi no khatar rabbi ko tayo yo tika Rabbi ro na bi to. Lakki umma ya gamai sani tingata bete san damad dujani gamal manamati ni. Ya umma tika kabada sabra se aba se ya tika. Mali malta te ummi jollen te malta te kami nago kapti misla. Ya yo tika na me magabani na kudari rete wal jaro ni diri kani la bagane. Akinje. Atiyoni fi ligi ta kana marra ali kayfat. Kis raga basal ligi sanna khanni o sinje dor ko chuni taatiya. Taatu min. Akkasi hadis ka jawab do tiyara anis rabbu manahu misan to lubboti jana fidi jevna rabarchu dema. Akkasi di mantana damad da jani ti arrantana dufani warakana fidani. Aya. Akkasitti boru ganama sa lamarratti nanjani. Ura lamarra anga sa lama. Akkasitti saatana lamaan jiddutti ti beeyte. Aya. Wanni rabbiin jee beeyte wanni inoolamtu beeyte gaa atiste aniste ani ammoo ati kammaati yaada ate gaa wannan ta'initi. Ya abba yara edune kamman taduba ya abba wal marabbil no faradu lakki wali no farachu miti abba akasi miti dage na ati etto yo rabbin je male onni ta tunjirtu ti veite rabbuma to kan ilma khairan kan sindrove male wan birati miti onni takkaza no onni rawan rabbin je ol shundan dani be ya bagi do me kaum khajan ta do ba wonni ta do ba khiyan ma sabbarta male wonni birawan ta wonni ta tunjirtu sabbarte do rabbirati sababta inna lillahi ta jolle tenjara guddon suma wallahi wa ta kawai atun kabto ti jolle tenjara sigari darafa sabbarsi to maqamale anu rabbin to santunaddu fe wal mana waddu basani dage ambo ini dage kije ya la ala saya garuya gari jere ko ay goda bola na to ay sir na goda dage sani ayya amman anjane ti waruti ganama sevira tinde ma kelene samantana saata galgala danne dabbati te afiya manillahi sinja jiro pare sire akkasitti jawaadhaati salaataa fi hundaa'u masgidaalee jiru hundatti salaatul qaa'iba kana dhaamanatti naamee dhageesse. Teleen tuna maarii baasaletti haafne jawaadhooti abbaa guddaallee itti naa dhageetti salaamu alaikum du'aayi sirrinnaa godhii siin jaajiin. Ya jira bulchaniiti ganama sa'a 12 gabaasanii amma sa'aatii 2 kanaatti ni dawwalchiisan achi booda immoo ni ajjeesanii kana jechu jara lamaan kanaaf ammas warra haleessa ajjeesame malee qabattee jirtu guyyaa kana harkaan gomee ni shanaffaadha bara guyyaa ni deema lama diidamii takka guyyaa diidamii takka baatii shanaffaa bara 2000 diidamii fi ani kamma isaan irraan tana fuudhamanii galgala kanan sa'aatii takka booda gabba'uuf arra guyyaa keessaa sa'aatii 8 fi walakkaatti dhufaniiti maqaa isaanii fidanii tolfadhaa qophaa'aa hajjanii nutti himanii akkasitti Abdulqaadir Mahammad Siraaj jedhamuu fi Mahammad Jundii Haaji Gadaa namni jedhamu akkasitti karaa fuula rabbii deemuudhaaf boru ganama waammatanii jiran amma immoo sa'a takka boodanii baasan galgala sa'a takkatti ni akkasitti fi amaanillahi dhageesse.
يلا أمها في أيوه في الدولة لقيته يلا إيه شغاته دعاء جدا ربي عشان ربي نظر ربي ربي نظر كيف فيني والمعقد